akamuhobera atitangiriye adatinya abantu atagira gute nk'umuntu we byarangiye nyine babonye uburenganzira bwose. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, kweli siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ndashaka kubona Irene hanagura amosozi ku maso ya Liliane. Irene wibuke ko bari bakoze ubu kuhanagura gake ntusirite cyane woroshye mu gato. Karokira ngo twongere tubone yanseko nziza itagira ku isi ya Liliane hanyuma dukomeze dushimishe. Ndaza gutumira nanone kandi Alice yagira afite umushimire warakoze mwakwegera hafi murakaza. Dada nikazi Aisha nawe urakaza tugushimire cyane. Izi warakoze ntubizi ko nagukunda se azafata umwanya uhagije gushimire cyane. Aisha nawe warakoze cyane. Aisha akaba inshuti cyane ya Liliane biruseho. Aisha warakoze kuba inshuti magara ya Liliane by'umwihariko kuruta uko wabaye inshuti na Irene. Mwarakoze cyane turagushimiye. Ndaza gutumira none kandi Hussein. Vai ser